Manipura President Rules lagup su saw bedding in Raya Sabha pas anahita nahi. Achi sa Tuesday ni Khochun Raya Sabha Manipura President Rules lagup su saw bedding in pas anaki bolta nahi. Hichi resolution chung chang hi opposition hon hata a do dalwang ovin Union Minister of State for Home Affairs in Upper House a move ana bolta nahi akiti. Hichi thulu na hi House in Constitution by the President Article 356 noya a bola hin President of India in directly a avet holding chule kivai hom na lampong hi Governor a kipat hiding a hitin report chun ana sei na hi. Hichi order noya hi Governor power zo se hi President in aman cha ding state na legislature zo se hi Parliament patsa na hiding a hi akiti. State UT khatna Constitution dungzuya a function thei ta lowale President rules hi impose ki bolji a hin hichi dinmun political dinmun a boiji le law and order Manipura a thei ta loji a chu PR hi hung ki koi a hi chule state legislature power zo si suspension ki bol na law hi ama hothanei na zo si chu center authority a hi lo le Parliament or President khutnoya umahitaya kiti. Kuki in pi chandil KIC in. Achi sa ni huwa kuki milham khan in head hill ji a buffer zone a hel a Kagching district sung agawa lut na to akilon in 20th sector Assam Rifle ho panla nazal in damlebit kejin hu do in ano uminahi. Hito kilon chun 20th sector Assam Rifle ho thilpha bol na chung uwa kuki in pi chandil KIC in achung uwa sei zo lo ki pa thu ana phongo vinahi. Manipura chamna thei na ding in thado in pi hole Meitei CSO hon in fala meeting ana nei vinahi akiti. Hichi to ogun lin ta lo na hi Manipur sunga chamna le lungmun na na theiding to ogun le sei khom na ding a hin chule hichi meeting a hi thado in pilanga kun in delegation mi som le segi in pan ala uvin chule Meitei CSO langa kun in kokomi amuko FOCS le arambai tengol chule adang dang hon meetinga pan anala uvina hi akiti. Tu chunga thado delegation hon in Fall Valley avil na uhi May 2023 a gamsunga gal zowa pat apat na hi akiti. Hichi meeting hi 2 masang April 2025 a thado in pile arambai tengol hoto gohoti muna akiho na banjom ahi dan thusu chun ana sei bekin in hi. Masana matam na do puthok charani masidi yelomi sing na kanam ta kide aki basu leite khata basu leite so not only to Meitei khatang na tala Pangan or any other tribes kuding makkasu thado ga Meitei si community understanding se darkar ne hai base koi gi pandam ni si yan na ngai ba numit amani World War II 1939 apat 1945 laya Ailet power le exist power ten ni ka a galin an lai chun America ten Japan gama atom bomb anatha uvinahi. Hichi bom chu ahat nat sat be set ji chun Japan te jong anaki surrender jing uvinahi akiti. Atom bomb ki na khupi te ni chu Hiroshima le Nagasaki a hi hlonin tu ni khu in hichi atom bomb ki kal kum som gen a hlin ni a hi to hlon in Japan government in jong thupi ta in ananin uvinahi. Gamsunga Transport Association ho hi nga het sa chu hi le Gamsunga Simlai chapong student ho hi atamzo cycle muna hostel facilities ho atha samji in
in munaku na school chan nisi a kile atam uvin hichia hin chapong day schooler hon gari bahara fare hi milham dang ho to akibong a api jingule chapong tampi in hasat na ato un nisi in school chi zo lo atam ta na hi hichi chung chang thu a hi gamsunga transport association hole simlai chapong hon anoya point ki pi ho hi izui diuvin het sa hi transport association hon simlai chapong ho bahara hi 50% avet diu hi simlai chapong ho school uniform jawa bo bahara ki wedding a hi chule koi tabong school uniform ki van lo hon milham ho pi ja ja da pi diu hi hichi thu phone hi transport association hon simlai chapong ho ding le gam sungai lut na zala izui chi diuwin het sa na ahung ki nei na hi copy to auto winger pickup KISG SAPSA gat file SD Thangun How to Boy General Secretary KSO Cycle Kangui le lamka kizot matna lampi FNCC hon indefinite blockade ako achi zompe auto kilon in Koki Civil Society Organization CSO in Zochan in District Magistrate na hin Manipur Governor through a Center Government koma nasata in buina ho suklap na ding in hata in anabui piuvin hinla imacha solution thei nai pu na hi hito kilon chun Koki CSO hon 36 horse sung a FNCC in indefinite blockade abol ala ado lovale economic blockade ki panding a hitai tin mi pi ho zo si het sa na a hin nei tawin hi didan 36 ka a kangui lamka ki zut matna lampi ban akila ado lole National Highway NH2 a WCK SOS ho makai na a agas it jingka lam nidan 7 AM akun phat tiplo economic blockade chu ki panding a hitai azo chan chun panalawi ahin latuni changi a hi igen theinaw I ha satnaw ho hi sul hama thei ta lo ji a chu tuni hi chi platform mangcha mi pi te hi nga hen lang news media dinga yang het ni watham khat lungial kin phong do nom hi chi chi pham ti a le hi chi ban bol ho futus naga ki ti jom le alam kai koi ham ti in hol sunu wa hin akimu do chi pham ti a le ade sana phai chama pansat nanei hichi FOCS kiti hole Federation of Haumi kiti gamin phadinga alam kai te niu sapamacha jadumani to TH mani ha amoho lunggel na sata na lunin amoho sumlapai na sata na lunin amoho togu na sata lunin ti kimudo tazi achu tuni a ipon do no mu hi a hele hichi holoi hilbol pa hi ehon zong zo chana chun district administration hian lang Central government through a governor pa hezong le ibo inaw ihin het sa win hicho zo se tumso na tuni changi ya machal na im chaum ta lo ji achu tuni working committee Koki CSOs ki tikloi khom cheng se hin lungial han akinezin pung som thumle punggu 36 hours sunga hi hichiban futhils naga hon le ho ka ban bol paw hi hicha mo pucheng se hin chiban hi ala do na ahin nei lo wa hi le eho zong nam khat hi na working committee Koki CSO stand jingka pung sagi tarik ge August 2025 ni aku na hi economic blockade ipon do hi taye Uttarakhand muna guha ju ji in mun chim ji in mihem athile amang akibui pi jinglai in hichia rescue operation adia Indian Army mi som tabong aki hol mo ta nahi hichia ki hol mo ho hi lower Harsil area a thilsu a hi tin Indian Army official a kun thluchun a sei nahi Uttarakhand muna thilsu to kilon in mihem li in thina ato in chule tu chana hi mi som nga wal ki hol mo a hi tin report chun a ki mui nahi hichia ki hol mo hola achun Kerala a ki pat simlai chapang mi som ni ligi jong a zaw win a hi ati ngai lu num ta LKS PTA
driver ho ko ma het sa nom chu a hi le lampial lang ukhul lang sa ya kun song pi lam ka kizut mat na lang hi thu le la a ki khulin ahung boi thei a ji in chom khat chi da phot nu hi ti tia team na le het sa na public transport association in tip na ahung ki nei na hi a chi te te au ma buina hi tu kha ule koi man thim mo I chan lo di wa hi ngambom ko ki information and publicity LKS PTA transport association